tiachat pachol sa kochot. Renak to kwak sa rusinal agwa Diyos. Kwak sa kachot ikakotan sa libres. Kwalik ang eres pamangkin ni Jesus. Chikatake ni Jesucrist. Kaklalputan sa kadyuan. Raw sa kachot jabi mesin. Kekabokpan, kekabakan. Li Jesus koltseh kwalom sa shkut kapal. Li San José ut kaloklakta Santa María. O ganap sa komunidad nakalokon ni Kagwa. Mensajeros para Cristo.